بارتين سلفية بارتي فردين رفوسي راتن دين نوني ابن هربين خالر تجرا يولالو قلبيني درمتين الروح دجاس ربيني فرقا جلو مقا فتما قادرام تنقو بانسي على تنكيسي سيقرام تليسي في مقام قبضو دويدا قران الرد جاسي ربي سي قادرا دبي توجل قبو جد بسم الله ربي غفر ود الحمد لله خوال النفد جرور التقاي واحد نفتات ربي يا إلهي ونستعينك ربي يا فتاحي على كل الأمر ليلا وصباحي واجبر قصورنا يوما ومساء إفزنا ربنا من كل المكروه ونمدون درا ميقردون وطي من وزد قلشي مرادا نقي فديتين بيتا ربي يا إلهي خرام بين نتي خرار نخاي ستي ينبنو زلالا والله سمالي وانكبنو ربي يا فتاهم مرادا نقي همتون ننتقني وسندبدوتنا نولي نندبني سلام عليكم من ربنا العلا إذن فاقيسو سلام تنجاللاتك قد غيسا هند دي ربدلا خنبي يجرتني وخنباتني سلا إسني فاتلشو ربي مبابا وقلا إسن هاي ولو هاسدا في بلا نقيام ببا فيانو لا بلا إسني فابنو تنخيري داهلا jiruun gargar baane teenyus keeysaa falaa yaada wajjin jirra ganamaaf galgalaa rabbiin wal jaalachuun beekaanuuf daldala rabbiin wal jaalachuun beekaanuuf daldala wal jibbuun addunyaaf akhiraas wanjalaa wal jaalachuun teenyaa caayaa arshii jala wal jibbinaan kufne mee maaltu nuu mala humnaa malan qabnu lachuu rabbii malaa jibbaa lakkifne haa uummannu jaalalaa guyya sakka baanu faduu hamtuu jalaa yaa rabbi yaa allah gargar nun baasinii waasin dibduu tanaa nullee nun dibinii wanti kana jechisiisu hulaa cufuu bakka namni ilmee deessu waan akkana arguutu naman jallisiisu qabu imaama ulama arrabsiisu rabbiin isa khalqee jazaasa habaasu kan ergaas facaasu ofii taa'ee gamaa natamannaa ligaa akka bisalamaa dubbittiin jabduudha yaa jamaa ummataa yaanni jaraa guddoodha gariin ni mul'ata ilmiirraa wal dhowwu kana maaliif seeta namatu dhugaadhaaf daraddaan barata da'iifaaf sahihaa bari addaan baafata gariin naggeeffate geessisa ummataan amri ergamaa rabbi akkanaan hubata namni yoo waa baree dikka of millata deemsa muumintoota ilmiidhaan qorata sochii jara dura kanneen hangaftoota bare of biratti as fuudhee laallata kun hundi barnoota ilmiitti haajomaa natamannaa likaa akka bisalamaa eenyutu aalima malee waa barata jarri ilmii hambisuuf akkas tattaafata yoo ilmiin kun hafee haqqiitu dhokata yoo ilmiin hin jirre namni eenyuun gaafata beekaa malee ummanni akkamiin jiraata halaala faramaa jalaa wal makata jarri kana dhaabuuf faayidaa ummata gariin keessan beeyneef garaa nama nyaata kun ergaa haasidi islaamaa fakkaata jara masjiida aqsaa diigaa jiru laata shirriin kun waan jarri facaasan fakkaata isin yaa ummata maal jettu yaa jamaa natamannaa ligaa akka bisalamaa